Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekela ke nje ama-transfer umazi akhona ke kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwi-Kaizer Chiefs udaba ke oluvelayo kuthiwa ke i-Kaizer Chiefs ingase lapha ke ishiwe umdlali ke wayo Umfundo Vilakazi. Kubikwa ukuthi ke Umfundo Vilakazi ngathi kuneqembu lapha yaphesheya kwezilwandle ekuthiwa ke iSan Diego egijima ke kuyona ke iMajor League Soccer iMLS ekuthiwa ke impela ke li-interested ekuthenini ke lisayine yena ke Umfundo Vilakazi we-Kaizer Chiefs. Esekuthenini ke i-Kaizer Chiefs ngabe ke iyavuma yini ke nalo mdlali. Ngibona ukuthi ke i-Kaizer Chiefs ngeke ize ime endleleni yakhe izokwazi ukuthi imdedele since engayona ke i-number 1 player kwi-Kaizer Chiefs Umfundo Vilakazi. Sike simbone nje engena ke emidlalweni mhlambe ngabo 70 minutes okanye ke 80 minutes of which i-game time akayitholi. Engicabanga ukuthi ke i-Kaizer Chiefs kuzoba lula ukuthi ke imdedele bese ke iphopha ke neprize ezomdedela ngayo. Iyona update engiphethe ke nje kwamanje. Make sure ukuthi like i-video uyasubscribe kwi-channel la ngizohleze ngikhona ngulethela ke ama-transfer umazi including nama-confirmed transfers. Okwamanje ke i-video yethu asibambe la, nisale kahle.